Ethaĩte na mĩcinga batoni-ino ya Ekinai 15 ĩragagirie arangiri ya kwa ihinda rĩtanyihĩire mathaa matano na thutha ũcio gũcoka gwithara na indo cia muigana wa ciringi mirioni 5. It was 12:35 wakakuja. Waliingilia nyuma, hata hawajaingilia na mlango, waliingilia huku. Wakaanza kwanza walipiga mlango wa huyo. Walimgonga na chuma. Lala kila mtu alale, bunduki wakatoa. Walikuwa na bunduki wawili, AK47 na walikuwa pistol. Wakalodi hiyo machuma zote na cements, wakalodi zote. Cement zote zimeenda na kila kitu, wheelbarrows. Mwene mwako uyu ni aratariria uria arakinyirio riboti egie wici uyu kuria riu no hathara aratara akiuga hau kabere igoti ndirirarugametie waki uria urathie na mbere. Tume invest karibu 30 million, 23 million tumeinvest na bado tunaendelea expense. Na hii kitu ukiongeza hii kitu imeibiliwa ambayo wameiba itakuwa pesa mingi. We have reported the matter at the DCI, at the EACC, but they are quite a bit slow, although I would say at the EACC they've handled the matter in a quick response, although they have not completed the matter. Agikira ndeto eno mukode OCPD wa Kiambu Paul Kiprono augite uthuthuria ni wambikitwo gutigirira Ekinai aya ni maikio ngono. Definitely enforce more energy to ensure that members of the public enjoy their security. Umwe wa arangiri no arathii nambere kurigitwo thibitari-ini ya Kiambu ari na nguraro njuru oriri acio angi nao mararigitirwo na gucokereria mĩciĩ-inĩ. Maabithaa a borithi ni moritie muingi kuhura riboti mangĩkũa kana kuona mundu urendia indo cia miako na njira ĩrĩ na ũcuke. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa.